Kardom, ili runing tikathar kini ada pabirta angton pen. Director Social Justice and Empowerment Department District Administration di fu atumpen chepatir pipon si pherangke atumpen chethangchi mumpon Pini wosik ni phai cricket hamani Arboretum Cum Crop Center Conference Hall along pherangke lapen Director Social Justice and Empowerment Department District Administration atumpen Capacity Building Program for Media Person on National Action Plan on Drugs Demand Reduction apathak chingki chethan pedopon Halapu State Coordinator National Drug Survey under MSJF Dr. Sandeep Hansepen Pherangke thingnu kaningji ponki Jasimet pet non wiki miatum raki mate drugs ke chopen akai ke chipadam lapen akai ke chepaheno aphan bat piktanglo Lasso jo social media chatai pen sitame drugs ke rema phai ke pajom ponji aphan isi chirok tok pen ke peklang ponang jiputa ningji pon Pinibang so mailong alihia mana pengpen ke ACCM Dr. Tuliram Ronghang, Karbi Anglong di Senior Lapang Chopi ACS, Karbi Anglong SP Sanjib Kumar Saikia, Dr. Sandeep Hanse, KAC EM MSS Lapen ke Ongdong Perang ke Klembang Pubang Pia Tumpen Chetong Donsi, Me Senpen Mai Pichunpon. Di Pupen Visnuteron, Karbi Anglong News. আৰু আমি ইয়াতে প্লেন কৰাৰ মতে আমাৰ এটা প্ৰগ্ৰেম আয়োজন কৰা হ'ল আৰু এই প্ৰগ্ৰেমটো হ'ল আমাৰ কেপাচিটি বিল্ডিং আৰু ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম যোনটো প্ৰিন আৰু ইলেক্ট্ৰনিক আমি জাৰ্নেলিষ্ট বন্ধুক ইনভাইট কৰিছিলোঁ আৰু গোটেই মেক্সিমাম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা আৰু ওচৰৰ জিলাসমূহৰ পৰাও আহিছে আৰু ইয়াতে আমাৰ ধৰক ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি ক'লে ছ'চিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্টে তেখেতসকলে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু নডেল এজেঞ্চি কচেডা এই সহযোগত ইয়াতে যোন ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰাম আৰু কেপাচিটি বিল্ডিং প্ৰগ্ৰাম অৰ্গেনাইজ কৰিলে ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল যে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে যাতে অৱগত হওক ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে কিখিনি প্ৰগ্ৰাম ৰূপায়ণ কৰি আছে ড্ৰাগছৰ প্ৰভাৱবোৰ লিগেল এক্সপেক্টত পানিচিবল অফেন্স কেনেকৈ থাকে আমাৰ ইয়াত ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পুলিচ ডিফু কাৰ্বি আংলঙৰ তেখেতে সকলো জাৰ্নেলিষ্ট ইণ্টাৰেক্ট কৰিলে ইয়াতে কেনেকুৱাবোৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ আছে কি প্ৰব্লেম হৈ আছে আমাৰ বৰ্ডাৰ এৰিয়া পৰে বিশেষকৈ আমি নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ টাচ কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ এই হাই ভালনাৰেবল আৰু হটস্পট এৰিয়াবিলাকত কেনেকৈ ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি আৰু নাচামুখ ভাৰত অভিযান কেম্পেইন ডেপুটি ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশ্যনাৰ আণ্ডাৰত যোনটো চলি আছে এতিয়া গোটেই সৰ্বভাৰততে কাৰ্বি আংলঙক কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিব পৰা যায় আৰু ছাৰে ক'লে যে আমাৰ ডাইৰেক্টৰ ছাৰে ক'লে যে ইয়াতে ডিফু মেডিকেল কলেজত আমাৰ এডিকশ্যন ট্ৰিটমেণ্ট ফেচিলিটি যোনটো আপকামিং প্ৰপ'জেল গৈছে গভৰ্ণমেণ্টৰ এইটো কেনেকৈ ইয়াক যাতে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল আৰু যাতে আমি আগন্তুক দিনত যাতে আমি এই ড্ৰাগ নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে যোনটো প্ৰব্লেম আছে ভাৰতৰ প্ৰব্লেম আছে নিৰ্মূল কৰাৰ কাৰণে আৰু কেনেকৈ এংগুলৰ পৰা আমি মানুহক সজাগতা কৰিব পাৰোঁ আৰু যাতে ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ কাৰণে যাতে ইজি এচেচিবিলিটি হ'ব পাৰে ট্ৰিটমেণ্ট প্ৰগ্ৰামৰ ক'ত কেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্ট ফেচিলিটিছবোৰ আছিলে প্ৰাইভেট ৰিহেব বুলি কওঁ যোনটো এই ৰিহেবৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যোনটো অপাৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে এটা ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ থাকে যোনটোক আমি কওঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ সেইটোৰ ওপৰত গেজেটেড হৈ গ'ল আৰু সেইটো ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত ডিছকাশ্যন কৰা হ'ল তাৰোপৰিও আমি শেহতীয়াভাৱে তেখেতৰ লগত সকলো ইণ্টাৰেক্টিভ ছেশ্যন কৰাৰ পিছত তেখেতসকলক এনকাৰেজ কৰিছোঁ যাতে এই বাতৰিবোৰ আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এংগুলৰ লগত মানুহক যাতে আৰু অৱগত কৰিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমাৰ এই প্ৰগ্ৰেমটো আজি অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ল আৰু আমি এইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু যাতে ভৱিষ্যতে যাতে এই কেপাচিটি বিল্ডিং প্ৰগ্ৰামটো আৰু হয় অসমত আমি অলৰেডি এইটো 5th নম্বৰ কেপাচিটি বিল্ডিং ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেম আমাৰ অহা 23 বা 24 তাৰিখে এটা আৰু নেক্সট ট্ৰেইনিং প্ৰগ্ৰেমটো হ'ব আমাৰ কোকৰাঝাৰত তাতেও আমি 4খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বঙাইগাঁও বৰপেটা চিৰাং আৰু কোকৰাঝাৰৰ সাংবাদিকসকলক আমি ট্ৰেইন আপ কৰিম ড্ৰাগ প্ৰিভেনশ্যনত আৰু এইটো আমাৰ নিড আৱাৰ বা খুব অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ আছে বৰ্তমান থেংক ইউ activity apan kene tum karjana autonomous council penta ke claim konje apase tum mori pon momno la pen ke lasto ning kanang mong rehab kipi ponje apan si ni tum karjana autonomous council pen ini lasto ban abar sakit yang konje apan ini officer sambana chingbi chingwai lo bini along le apan na tum lang momno pada sini biji mo ke karjana long dokar bes karjana long is karjana masih rajin kan ada mai claim amun gitu yang gerak pula bangga jumji pulang teh orang gitu na bangga pane setelah hai amun gitu banglang teh na yang si arakin yang long tanglo pulang teh lagi men iri unde orang bangga iri unde setelah bangga iri unde lasi lasso kapi jum nangi pavetian nangi pulang teh lagi na tu media kita
kapai je thang dum ta la kan cerap chitu dum nan so na tum yong se na cerap chitu dum de ala ta lahaya amung ke jor unauthorized pen ke jor atuma phan na tum yong si theklong pen paklang klei porong te la ke lang dum ta cherso adai du ko man mat la si na ne yong si la son ke jor ka chong hu amu lahai drugs horm ke jor ar ki horm ke jor na ne yong si do ko thek dum nong lok long te na tum social media eklang nang ko lapen ke police one information pinang ko lapen ke nili whatsapp long tame nang lo tame nili tum hala haya to kan kir lapen ke jobe ke phan hate ke pek dia pani lo kar me ngoton mas konsil da bunai ko asna tum na cerap chitu dunai asida ke pini social justice and empowerment movement asam si organize lo lapen kan ngoton mas konsil ben ta cerap asida ke administrative hin bandai district commissioner atalo superintendent of police atalo additional SP atalo da crime squad SP atalo bapendak appointed speaker atalo na tum badak na tum na tum no me chini asana ta da acara itu dia kan ada seni bidang itu ada jadi lo kata judul fakta pen na tum ta me ko bilta cara fakta pa jat dia pan nonu timi itu acara li semua tu kan jate henone da dia pan ko pai tu kan jate ani banduk pada dia dia pan ajer pujir pi lapena pada adim pulang de em kar long long ri ta lai kahinu hormu pen ka pibir ji pan ke lake nili tundat kali nang tundat kali ang cerapa peta lo pulau itu lai saya dia cuma bek kamu Phuloni constituency ka parlo Henru abi adu Santipur arong along long lelam ki keklang Kedam tangani Karbi Anglong along hamphanga songatum long lelam ki pathak alam pinang anchi song pon bomlo bon sa tame non puan talabang so long lelam ki do pon bomla son sipini ni phai cricket homarni Phuloni constituency ka parlo Tongklong Bearong Amikar Budhe Sorteron along Lipata Dukko Kapita Santipur Pu Arong Amikar Jayarani Rai Pu Abang Pu Budhe Sorteron along Li Chirai Pidetsi Hem Chikim Pidet Polamki Keklang Son si KSA Klembang Pu Ajay Rong Chihonatum Arjulong si Alang Litum Arisang Ho Atum Pen Jaya Rani Rai Ahemati Adimaklong An Humrida Bangsu ka humrida mahut Ajay Rong Chihan Jaya Rani Roy aphan Karjua Tenki Nilitum Lada Kedoke Ninkan Troxicap Soselo Lapente Nilitum ke Ladaksi Mahang Sadame Ketekpasi Jaya Rani Rai Ben Lamthi Nang Pachinido Lapente Karbi Anglong along 60 dol arona tengpen kichi ke bia so tuma phan ke longle pata PUNA mati longle setame jorlongli bon setame kupi ko son pelone Jayarani Roy along longle pata dokok lapente lapu budheser teron along setame longle pata dokok lason si sivet along si pata hini dokok apatha KSA Klembang ajoy rong chihan pen Phuloni revenue circle SK mate mondo tuma phan labang solongli alamki nang insai pidon paminang jibusi pherang ke thingno lamthi nang pachini do Phuloni pen aruning tikathar Karbi Anglong news Below Charlie song pen dak Phuloni revenue circle ke parlo lapu Henrobi adung het longle alam ki pathak situm dak nang humri lo je lapu Henrobi natu mate karkok pen budhesor teron pula bangso longle long ladak alang long pata dolo amasi ladak kecheke be khai tumlo alang litum dak ha aprang man sige do pusipu alang litum khajana ki pil hai huya allo hai huita na paklang dut lapen non phi bangke patata do thu pusipu lasi non bangke nitum dak wang det pen dake kemang huason ta be dokok lo je patata me hini isu der son si theklong lapen dak number pata number ba sap cheprek do chet sila bangke itum jasamet pe dak itum Karbi Anglong Thomas Council long la Land and Revenue Department tumta isiwet along le along koson sidak pata ba hini isu der ma pusini tumbange non ba ma humemelo lasi aprang pen lo pulo dak ningkan kep krep ho aprang pen dame la pulong le hem puwe budhesor teron khai bang tame dak wang bom lo wang pen la tum pen kwane chingki che thanda lang le tum tame kroi krede ason si theklong lo ya kroi krede theke lang le tum ta ha ke cheng pen ke do polam si na che paklang lo amasi pata huita do masalang tum ta dam de thurthe de ason si theklong la si non ma ke itum ba pu bang ge non ma ge che plungare char plungare puta un elo la solong le long la bang ke sol nang hi mate kang signing bang ke la ke itum la Land and Revenue
department jasam pe dak fuluni circle along laso department la long le hi ke lang nang atum si prabjin ben la bang so long le long lam ke puthak bang nang lam pen la so ko son si la hini ki pilong po ma la support ke pasol je phan ni tum karbi lo charle song hin ben sta me chunin ri pon lo la sini tum pena balom isi allo pipo da revenue circle long sta me isi la so along le long ke lang pachari ji phan itum revenue circle long isi allo pipo la so allo pipen prabjin ben alang litum step deng pen mate ko pi ke chok si ke meji ma pula bang so kang sai bang tong se kot pen ke pa doji phan si nil tum hin pen dame apil lo la pen isi lam ma la lo non lom Karbi Anglong long pustame penang an Karbi atum along le long bang ke paroka khai tum ke do piklo la puson se ha aprang ben subsu list ki pen ke do ke pa do non ke pu dam mun de toyun de alang tum tame thir kluk do po dam de tum do pikiti la si lai hu pustame non Sarandap community hall along umla pher town committee ke parlo pon data pathak press meet ke dopon nijang Karbi Anglong lakha ke thom chen thong constituency ke parlo Sarandap community hall along wo sika chikloni phai cricket homani rongkre troxi aro asara tumpen umla pher town committee ke parlo pon data pathak pherang ke mai ke phapon labangso pherang ke mai ke phapon along rongkre troxi aro asara tumai hinpen umla pher town committee ke parlo pon pathak chikroi don thekthi athini litum kidu ke lak arong side nona mat ni litum text kipi dunchia phan thangnat aja kongabi athe nilitum arong ke kapre kade asonra ke plang ki phi do laputa kalila government job ke klem atom setame aphai jum pik anna lapen town committee sengji puta nilitum rongkre troxi arong asara tuma phan ke thangna ra berta setame avi lapen isi abang government arona teng pulote kilometer pho ansi town committee parlo long chodji bonta non ke umla pherpen rongjang phong kilometer thong kep adak nang parlo det ke lake aron kali lasini litum ke kroidon thekte lasi KECCEM Dr. Tuliram Rong hang lapen local MEC mate deputy speaker Evejit Kroatum setame prabjen pen la sopathak RDP pon wek nang ji pusi rong khri troxi arong asara tum pen tuning report Amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news di kini ledak nilitum rong asar atum kedua rong asar rong kritrok sia rong asar tum cilang lapen ke rat atum tad nang citong dundu ulo asiko pisi ni itum nili rat ating nukar jam nang koma pete media bitung atum panta hang nang koma nang citong dun theka pon nili ninga aklong pen curu partilo kardom pajiglo kardom lasi nilitum rong asar atum sitame nilitum abirta cilong si tahun nang parlo delu kusi nilitum pini dadak amiting dunako bate cingki cingwai ponako la si nilitum rong asara tum dustame arong ti na rong asar tami nilitum ta rada phana cing hondu la penge nilitum na chunang kok nilirada sutami chuklet nang kok chudam nang kok jia kiti punoi chorchi nang kok chu chu som nang kok tharmit punoi hansu punoi jaru punoi soka kiti sang kiti kuvi biti pustami nilitum anaros pustami nilitum chorchi nang kok lasi nilitum tahun committee jong si nang paroder lo pulutan ten nilitum longle philang aptek sayone bate rat atum sitame ne riju sidu nonta jon set ong si nilitum la rat atum aning ke oi dakrai gali lasi lason nang cingki nang cingwai pitha tahun committee bangke nang flok vek nei pusi nilitum arat atum ong dung arat atum sitame nilitum rong kretrok fiara pustame ningji tur paklo lasi nilitum meeting dunang kok media atheng no nilitum lam ningji nang kok lo lasi ninga chitenai ni tum sar abijit bro lasi alang li hin pen stami la so tahun committee ke pipri je phan pawida je phan chinghon siroi je phan anso serat phan nang hon pinai ji ni tum chinghon siroi nai ji nang li sitame serang hoi anso se kang ni longwer nang je phan ni tum rat ai ningchoi rapet chirap chitu rapet nai ji lasi ninga chite nei lasi sar Dr. Tuliram Rohang Musame Chuneni Parpilo lasi nilitum homesti Samilang so ayusman erogia mondiralong komitia kimi kisengpon wo signify krihiniarni lakha kripli korkanti constituency ke parlo Samilang so along sub center pen puthot thi hekpen AAM center inpu pondet pen pini jan erogia committee kiseng mati arpu chibakamai pedopon
mai phu Samson rong pia hin pensi mai charipon bangso mai long alhia mana peng pen chetong don Dr. Thon Singh Ingti lapen professor rong pi Korkanti Mondol amai phu Chandra Singh Ingti Korkanti Mondol Kongchun bang Sar Singh Tokbi Samilangso Lems chairman Gulab Kramsa Samilangso town vice chairman pen cheng lok pinaan medical mate hospital along sai klem bang phu bang pi lapen rong asar long ria saratum chetong don si mai RDP do Maya long chedon sarben jan erogia committee pangni ponsi mai phuar pu Samson rong pia phansi jongpon lo lason si bangso jan erogia committee long pangrom pet pen bang kora pho bang phu bang pia tumsi bangso am center long kelang chari dun berchi aphanpu arpu pek pon lo a hok samilang so hawara long kisoka chilang ji aphan me senabar sai awe bon tapiniani samilang so arada phan isi kethe tungobar sai binong lo Ati pirthe long ke cheng si mate ke jutsia ki sungke ki su penhando ki duk det arada tum ki su ka chilang chi aphan pinang ana ki sung du la song pong pen pini samilang so long la puson rada phan ki su ka chilang abuha ki thik pipon ke samilang so arada tum akopai ki melu pule puta hingno nilo lapen bangso AAM mate am center along community health officer Rupta Moni Terang PC Cepahem Pupon Lapen Pangrom Pet Pen staff Bang Krihini Doji Lapen 24/7 Ing Pupon Berji Pusi CHO Rupta Moni Terang Pia Hin Pen Nang Pachini Dun Pusini Litum Aperang Ke Samilang So Pen Longba Maninti Birta Nang Pali Aprangsi nang litum media bitung ohan dak nang cetong dun pot curulo ini angsong a order ateng pen nilitum pan ladak aprang sub center Bupen non am center Ayushman Arogya Mandir laso ahem kangputang lo laso ahem ba sub center ahem impudet pen api dak kelang kecari ponji pan pu jas komiti pu jan Arogya Samiti pu sengnengji pu order mote pensi pini senglo ladak mai pu lapu sen rong pi ake hai pansi ingwai pon lo lapen ladak CHO non akimi nang pi am center pu along lo pulote CHO tumpan appointment pi lapu alang li kloloni jon thoma prang nang join pen pini bangke akimi laso adjust committee long member secretary dodunang koklo anoms ateng pen lapen puthot nili block medical block hoi pen nili co chairman hisab hala aniom dokok temajo la swateng pen co chairman hisab dodun lo la pen ladak ing tangkring bang ing koi rapho a member ing wai pon lo la pen nang limu pen nang likar ju bang la pulo je aprang sub center pen non am center pu kacheprek bang ko pima pu lo pulote la pulo aprang sub center longke je la routine immunization to somar phan vaccine ki pi penini pencheng lok la ha phan si ANM man si pi chot a staff as position ke son lo ANM long lo pulu ANM tumsi sub center long ke do chot pu pulo non bang la arm center pu bang ke sub center pen pa upgrade si la atok anu la kedam ke bang ke sung adim long si ingwai pon pen bi pon lo la pen la dak bang ke community health officer pu latum mane ANM GNM atum pen akang tui chot angdeng doktor ason lo community level long latum si keso kelang penini ta klempon po la si la dak ta appointment nang pilo la si la so mai ta ing samjin pen chun lo la puan si nili long bui phang choa chor dimi rong hang pi bank ke dam ji pu pen ni pli pleng den anta hem chilele da Nijang Karbi Anglong Lakhahini Amri constituency ke parlo Putsari Hong Hari Rong Hang Arong Maker Long Bui Phang Cho Dimi Rong Hang Pi Artani Kan Thong ke Praner Kep Kedam Tang Wo Sika Chikloni Phaisir Kep Urmiarni Beng Kedam Jipupen ke Bar Jui Piniarni Anta Nipli Pleng Dat Anta Hem Nang Chiumri De Dat Ajo A Cholapen Asamar Bangke Thomatum Kisung Kachitong Nang Lapusona Birta Arju Longsi Perang Ke Atumpen Long Bui Phang Cho A Heman Humri Tamlo La solong dimi rong hang pi achor long boi phangcho a hinpen nangka chuning riduna tenki nilitum osomar bangga thomdo lapen osomara tum setami ki society lapen kamatha kisung onglo
school anta dun thekwang wedat sai dilo niamata kesolok lasi nang somara tuma phan lapen ni phan nang chijin sora puthot hem chibang thupen kayateng duna niritum ajat tanang pupelo o somara tum sitami nang kaching tung thek tiklo lasi na hok le do sitami puthot kai a hemalong chibang thunon pusi alang li hin pen a chor dimi rong hang pia phan tuning report lapen lapu a sopia hin pen sitami apaya phan puthot hem ka chibang thu vek chia phan tuning rip pedopon lapen thek longa bangaling sitami mobile number 9101278945 anum boralong nang birta effect thapusi alang li tumpen tuning report thu amri pen hemari bongrong report Karbi Anglong news laten nipis omen vini ronghang pi laten harni si bengke dam dari te parni beng dam lo ane mitu he mo chili le de nasi nonang nohok le du nohok le dam sitame kithanang pacheni da tha nasi non nang cewang tu sita ili kayeteng kayemang cubuci je pan la sinang kang lo aputhak nonang keduk kedam adim kodak sidoma karet nang pacini non nong sinang pacini thek thedat sitame litiso dang dalka ne mithang mata bimari la sehem cewang nong pona KSA DSU KSO atumpen karlitang diboram rong hangla pen karlitang rosmita hojaya phat milur kaipen chikimopon wo signify krihinia ni kang sam por hydroxia por malom manja hithi to work rong thomalom KSA DSU lapen KSO atum chilang petpen karlitang diboram rong hangla pen karlitang rosmita hojaya tum aphan milur ot kraipen akarjong sining hemreng mikidudun pe milong chi aphan chikimojai mek dengpon bangso chikimojai mekalong karbilo charia song KSA manja branch committee maipu dination tisopen pherang ke thengno ke jai pon ke karlitang diboram rong hang apran karmut atuma phan prab jinpen so taka kangsai pipon serak nang ji lapen karlitang diboram rong hang ahema sora tuma phan prab jinpen asam government atumpen kirap pajir pon vek nang ji an parta karlitang rosmita hojaya phan apran karmut atuma phan mati adai kido atuma phan setame so taka kangsai pipon serak nang ji pusi ke hang pedo halapu DSU amaipu severas hasnu pen kaning jepon ki ilitum tribal khayatum loke thek ji aphan angtan an satlang ki pidam ji aphan damlo bonta ko pai ki lang nu pen ajok lapu sona huni kidu long loki ningduk memelo lapen ilitum korti karlitang diboram rong hang setami hemrit apiso so kachelana ji aphan pura me thanga hempen angtan an kachong dara phan damlo bonta lapu son otlang no atum apran karmudet abang ningduk memialam lasila banghini aphan apran karmudat atum aphan prap jin pen central government lapen assam government atum so daka kangsai pipon serak nang ji pusi sevoras hasnu pen lamthi chepiklang po bangso kachiki mojai mekalong KSA DSU lapen KSO along klembang phubang phi an parta KAC dhansari constituency EM tilotoma hasnupen chetong donsi me sen pen kachki mojai mek pecho here homogam hoise Karbi student association Himasa student union aru Tuki student organization to student community e bahut duk paise duk por karan to bahero kota company pura iat ahi play karone amar yare staniyo লেট কেবরাম রঙতে ব্যবহার করি লেট ইয়াত কৰিব লগা হ'ল আৰু এটা হ'ল আমাৰ ষ্টুডেণ্ট লেট ৰশ্মিতা হজাই তেখেত দিল্লীত 6 তাৰিখে RRB এক্সাম দিবলৈ গৈছিলে কিন্তু ৰহস্যভাৱে তাৰ মৃতদেহটো উত্তৰাখণ্ডৰ ঋষিকেশ গংগা নদীৰ কিনাৰতে পাইছে কিন্তু কেবৰাম ৰংহঙৰে হওক বা ৰশ্মিতা হজাইৰ হওক দুইজনৰ জাষ্টিচ এতিয়ালৈকে দিব পৰা নাই গতিকে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিৰ পৰা সেইটোৱে দাবী both state government আৰু central government আৰু যিখিনি এজেন্সি সকলে আছে দুজনৰ কাৰণে SIT CBI ইনকুৱাৰী হৈ পেলাই তেখেতক ভিক্টিম ফেমিলিক ন্যায় দিব লাগে আৰু both family লেট ৰশ্মিতা হজাই আৰু লেট কবিৰাম ৰহং তেখেতক কম্পেনচেশ্যন দিব লাগে এইটোৱে আমাৰ ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিৰ দাবী আৰু এইকেইদিন মাজতে মই আমাৰ মেইনলেণ্ড ইণ্ডিয়াৰ যোনটো মিডিয়াসকলে
ডাঙৰ মিডিয়া হাউচবিলাকে আমাৰ যিসকলে মেঘালয় মাৰ্ডাৰ কেছত যিসকলে নেগেটিভ ইমেজ তেখেতসকলে পেইণ্ট কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণৰ ভাইটি বা দাদাসকলে যোনটো প্ৰসাৰ কৰা হয় ইমানখিনি মিডিয়া ফ'কাছটো পোৱা নাই এইটো আমি বহুত দুখ লাগিছে তো আমাৰ ইয়াৰ পৰা ক্লিয়াৰ এণ্ড ক্ৰিষ্টেল মেছেজ যে গভৰ্ণমেণ্টক যে এইটো আমি কমিউনিটি বা ষ্টুডেণ্ট কমিউনিটিয়ে কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট হওক বা কুকি ষ্টুডেণ্ট ডিমাচা ষ্টুডেণ্ট হওক এইটো কেতিয়াও সহ্য কৰা নহ'ব উই ৱন্ট টলাৰেট চাচ টাইপ অফ বিহেভিয়াৰ উইথ দ্য নষ্ট পিপল ফ্ৰম নাও থেংক ইউ যদি ন্যায় নাপালে আপোনাৰ সংগঠনৰ